Kadai-kadai ke kubor syapang kecing yaki hakisnong lapangap. Kinong siyong ke lapangap West Janda Hill District kajala ke Meghalaya, kabadon hakhaput pat ke Karbi Anglong District kajala Assam, hapreng kajing jinjar jimut, halor kajing peta ke Sorkar jala, bakinom lej ot keba, namar ke Kam Kong San ke Syong Suk Syong Sain. Kalapan long yaw Presiden ke Voice of the People Party, pan sngow ya kania jongu. Kumpan syukrew Konrad Sangma Menteri Rangba kejela Meghalaya hagajan miet ke Khatsan tarik urisau arhajar arpusan ulakan tu yakinong syong lapangap bakin nom lej ot keba namar ke Kam Kong San ke Syong Suk Syong Sain haga kan riu tarik arhajar arpusan uba Daimon Milingdo urang ba snong kalapangap ula ong bakjing ot kebaru kedon kam namar kajing sya tangan kala lupa lada kinong syong snong kimyo panlum yakimar kimata jungki ula ong balada ke Sorkar ke berkat ban siu bailut kesan nagmata kimar kimata kinong syong snong ru onum la ban syanya namar kador kanam yadai halor kane kamat kala penlong ya uba arden bantho hawat sab jungu utho bagajing keren ke Sorkar kalong kabamla ban mudur bat kabamla ban smutu bakumnu ko Sorkar kan kerpat yakinong syong snong kalapangap bakin nam khet yaw so jong kajing tre sitom jongki bat ban ot yaw kuba uba kila tre sitom bat penmi sep baro sisnam kajing keli ya kibadon ha ka Sorkar kaipat kin pensngeu kum kiseng sain perthei kibadon ha kabor sensyar lada kinong Krisyan jongki kimsya ban thep ya ka wo jongki ha kasni thep wo